jednog živog. Pogino hatu. Drugog voda, ne? Ej, moja Ići prema njemu. Ovdje te da ga dade mi voda. Čuvar! Lijepo! Nemoj tu da, Majko, moj sugli mog oca neće da drži jedem. Ja, pravi. Moj mater mi jedan sajuna. Aj brži! Sada i gled gore od ozve poslije, sve ovo. Jedan sad sjedi svi kući. Eto se čovjek. Ne, snimaj. A ti prolazite samo. To su vam ostati. Sačekali, ja mislim, bila su 3 momka, ne, bila su 2 momka iz ove grupe, udarne grupe od 6 ljudi koji sam ja vodio, bila su 2 momka i pustili se jednostavno i dovoljno na to. A tu ja mislim 11 mrtvi, stvar 10 mrtvi, jedan je van dole ranjen bio, ali znam se šta je bilo sa njim. Šta je bilo sa njim? Pa prvi. Pravo treba da budem stvari, ali ja sam bio tu, ali sam mislio, po 2 čovjeka, da nisam sigurno, ja sam nekakvu liniju napravio, jer bio sam napravio. Svi iz Borova gore, pa se došli.